Alright, berarti kita langsung ke episode The Mysterious Mansion. Let's go. Masih yang sama di gimana? I'm so tired. I can't walk anymore. Oh, yang ini toh. Ntar takut ada yang kelewat nih guys. Hardwing. Klaunya itu. Wow. Sini lu maju. Harus berubah ini mah. Anger dong. Mampus. Serang aku, bro. Wah, sakit kan? Gua harus bikin anger sih. Kalau ada resep anger dapetnya di mana ya, guys? Ini ada New Game Plus ya? Seingat gua ada sih. Lucu aja gitu. Kita udah kuat dari awal. Oh shit. Sekalian grindingin yang lain lah ya. Aduh, bukan ke ini lagi. Butuh SP sih. Kayak butuh SP guys. Butuh SP. Tadi dulu, ini apa nih? Broken circuit. Ini buat apa lagi? Kayak buat item dah itu mah. SP bus 1 masihan. Large Petra juga gak ada lagi, gue lupa. Di pojokan sini gak ada ya? Sini loh. Let's go. Digivolve 2. Garurumon. Kita bantai-bantai. Ini udah mulai gampang nih maksudnya nih. Duh, kok ngincernya gak kagumon sih pada. Ya udah gampang banget. Hardwing. Kalau attack boost sudah bisa belum sih? Attack boost sharp claw-nya ya, yang sulit tuh. Fragment petal. Fragment fatal. Large feather dari mana? Bulu panjang guys. Logikanya di gimana yang bulunya panjang apa? Yang pernah kita lawan ya. Apa coba guys? Sini loh. No worry bro.
Grinding dah gua sini. Bantai ininya dulu lah. Gila, tipe S dibantai pakai gituan. Bonding bro. Break sih please. Sok bagus. Break. Gak ada break ya bos. Anjir ngejar ke dia ya. Peter juga dia. Penghabisan bro. Gak ada kotak kan? Wah ada tempat save nih. Save dulu guys kalau ada tempat save. Sinilah. Let's go. Cek it dulu gak sih? Takutnya ada kotak guys. Tuh kan bener. Speed boost 3. Ntar ini gua kasih ke berarti yang cepet-cepet guys. Speed boost 3. 3 ya. Wah ini gak bagus sih. Ntar bisa gak gua kalin? Ini apa sih? Attack charge. Apain lu? Speed boost lah. Gas. Mentok. Attack charge. Ini boleh sih. Dah, ada lagi? Feeling gue sih selalu ada ya. Di pojok-pojokan. Lu tar dulu deh, gue lagi nyari. Bangke tadi jalannya kemana ya guys? Lupa cok. Oh enggak, emang ke atas berarti. Ih, penasaran banget kayaknya sama gua lawan aja. Ya elah cuma 1 biji. Kan dua aja udah mati, sosokan mau ngejar gua. Masuk mansion nih. Si Jo tuh masih percaya gitu loh. Kalau di sini tuh ada manusia juga selain mereka. Makanya dia langsung percaya kalau ada mansion. Ini punya manusia gitu kata dia. An angel. Broken angel kali. Let's take a good look around this place. I smell food and it's a fish. Makanya di Digimon 1 ini ya
Di World 1 tuh ada mention juga. Oh, the feeling tuh Anjemon. Anjemon. Patamon. No matter how you look at it, it's a bit too good to be true. Bener kan? Ini terlalu baik lah untuk menjadi kenyataan gitu. Too good to be true. It's delicious. Some sin. Kan? Ini seperti kita berdosa kalau nggak makan makanan enak ini katanya. I'll eat some too. I'd like to be lucky just once in a while. Oh, pada lapar. Itadakimasu. And Taichi and his friend stuffed themselves. Turu pada. I ate so much. I'm so much so full. I don't think I can eat anymore. Ini seperti rasanya seperti camping sekolahan. We were supposed to be at summer camp, but then. Oh, dia langsung pada ini. Ajak ngobrol dulu kali ya. Facebook. Well, able to go home, right? Benar. We've been lost in this world for 5 days. The school and town association must be in an uproar. Ini kagak ada bonding naik nih. We have to. Kita dulu, save dulu seperti biasa. We'll think about it tomorrow. We have to hang in tree there for now. Salah ya? Oh, salah guys. Kalau sedih itu salah. Pas ini dulu ya. Papa, mama. I wanna go home. Save dulu. Even Yamato discouraged. Salah guys. Even Yamato can be discouraged, but he try hard. Oh iya bener. Even Yamato. Yeah, so if you want to help him, then smile for his sake. Okay. Ngantuk. Okay then, good night. They're sleeping. They fell into this trap so easily. Across while they sleep. Chorus. Apa bahasa Jepangnya? Chorus. Kodomotachi katanya. Ngebangunin. Ya gue bentuk kayak bocah tuh, bener dah. Ngebangunin malam-malam. Say it's right. Kan minta temenin berak anjir. Takut masa kayak bocah anjir malam-malam minta temenin ke WC. Go back to bed. Gue lupa guys, ini kesini atau kesini ya? Kayak kesini sih. Wah itu tuh kayaknya. Coba ntar kita puter-puter dulu ya. Siapa tahu ada sesuatu. Shit, nggak ada apa-apa ternyata guys. Ini juga nggak bisa dimasukin. Ke bawah bisa kak? Oh enggak, kita kesini guys. Ke kamar kita kesini. Is to bedroom by yourself. Takut kan?
It's something. Come on, it must be your imagination. Ah, ini SP boost 2, cok. Gue lagi butuh nih. Mana SP boost 2? Loh. Oh, resep ya? Ya, punya coy. Tuh, harus dibaca, guys. Kalau enggak ya udah. Salah mulu kayak gua. Ntar, ambil dulu. Resep tuh, ini resep. Resep. Ghost Digimon exist. These aren't ghosts, these are Digimon. Ini pintu nggak bisa kan? Emang kita cuman bisa ke situ doang kan? Serem banget sih emang kalau rumah gede-gede ya. I ate so much so I took there be a lot. Oh, jadi dia berak tuh bukan karena ini ya, perutnya penuh guys, karena apa sih namanya? Ya halu aja pengen berak. Ada orang. That's really sting you. Lari. Ini kita nggak dikejar kan? Enggak deh, seinget gua. Kita cukup balik aja kan? Leomon. If you just sleep quietly. The strongest, most evil Digimon. Ini bikin terbang nih. What on earth? Oh, dia ngebelah ini ya, pulau ya. Kuat banget sih. Tuh. Jatuhnya sih emang kuat sih kayak gitu. Bring everyone back. Agumon. We have to defeat Devimon. So, I don't have any power. Kan ilusi makanannya sama kamar mandi. You're the chosen children. Will be the land across the sea. Kodomotachi. Chaos ya. My Digivice, the light. The evil has been purged, so you guys are the chosen children. You'll pay for using those dirty tricks on me.
Kalah lah. 少年よ、 Give this to me ここは boy. 私に任せて逃げろ。でも君たちはこの世界にもたらされた唯一の希望。生き延びよ。10億円。やばい Kena juga dia. 10億円。 We will meet again. 縁があったらまた会おう。レオナ Bisa deh di sini kan pada. ま Dah. あよい。 Oh iya di sini dia diinin lagi ya, di hipnotis lagi lah si Leomon. Jadi anak buahnya si Devimon lagi. Tuh kan benar. 行け、黒い歯車よ。 無限マウンテンが遠くなって So far away. 大地、ヤマトやガブモンたち、みんなはどこに行っちゃったんだろう。わからないでも俺たちと同じさ Kok badannya goyang-goyang gitu sih Taichi?